inkuru mbyutse mbona mw'iki gitondo ngo 95% k'abakiriya ba Bralirwa ngo ni abaporo papa. Iyo nkuru ni motari wayimpaye ariko ngimaraho. Mu gitondo nari ntarakaraba mu maso ndavuga ati reka mbarabura aka kantu abaporo. Ni motari wabimbwiye ariko ikintu bita umuporo mani mwakemeye inzoga ko muyinywa. Ngo niba ngo hari abantu ngo bambere ngo bakunywera inzoga mwibanga ngo ni ababoro bita abaporo. Iyi mpunu nta kuntu ari njye wayizanye. Rwose ni umumotari wanjye wayimbwiye ariko nabanje kugira ngo ari kuvugishwa kubera esanse yahenze. Nyuma nza kumbwira yuko ngo n'ikimenyimenyi ngo bayibika muri teremusi. Ngo rwose ngo umuporo ngo numusura ngo uri umunyagatulika ngo utazajya kurwana ushakira muri firigo ngo rwose guhita wikubita nka boro bita muri teremusi. Ndagaswe ngo haba hari ngo ikesi ngo nk'umunani ngo bazisuka ngo muri teremusi. Ni motari wabimbwiye. Motari umunwa uzamukoraho. Ariko bari bwakemeye akakiza. Bose birakoranye. Bantu banywa inzoga cyane ngo abakiriya ba Bralirwa ngo ni abaporo. Bose ni kimwe ko mu bibazo ngo bikomeye cyane.